Чорапчы чакырыттан төрүтә тустуга спорт мастардарын берихигер капсагайга республикада турнир быйыл үһүс төгүлүн ытылынна. 2 күннә тыңаһанна күрәктәһине Анна Захарова кетен көддө. Бұл ақан түйілгіға жүкускай көріттен онна республика уан алталуғыттан барта 101 бағыс опсая бесі яғыңа көн көрісті. Күрәкті үшееден тоқпар уровеннақ спортсменер барта алды. Оның бәйбәйлерін көрсет үйерінәлдер. 6-12 кейліға Игор Иванов, Станислав Захаров, Асан Попов күрдік күстәғ бағыстар көрәс бұл жағыр кирсейлергер опсая сүрбе тоғыз қапсағай жыткытынна. Манна сындағынақ кирсей түмігінен Игор Ивановы бүдірітен үйе бүліттен түріттәқ Кескил Иванов кайылағынан аттанна. Түхілгі мұңытур кайылағын икки яһыңа рахсаны тылынна. Оннуктақ кирсилер кеннелерден битәһик түһмәккән Юргун Бугулов утарсачытын Рустам Прокопьевы кылбардык бүдүрүтен муңутур кыйлагынан аттанна. Этенне нехилек жахалтата туханнак терилтелер оны бу нехилектен түрүттә курбаньяттар турорбут төрдөн тыгынча солковай суммалах обаха сертификатын тутта. Икки күрәктәге битәлектәре бастабыта. Олен бәвер күстәкпен дигән эреләкме. Оттон сеттон килеттен үһә яһнактарга 12 капсагай жыткытынна кыйлагы бахарар кирсиге бүлү бөгөһө Николай Николаев нам капсагай жытын Кузьма Сипсевы серетинен котон сулустак чаһы тосқойды. Бу чурапчы улуһум яка рекаламай матарбат тохтан натыңа төтү барда шовадык берсәр хайыр инситилах вадык барым тоғры билбедим. Уяһын призердаргар биристерде бачымнар ол курдук Жакускайга оларыш чакыр нехилеген түмсүтә нехилек тустуга спордун мастардара улустагы спорт управление толуктабыт 10 тыгынчага дери сумалак карчынан премиялары туттарылынна. Анна Захарова, Нюргун Филиппов, Николай Абрамов, Сахы телевидениете, Чурапчы.